Pamirsa sasih panes saning ngelintang, ngawinang kewentenan kolam pembenihan ring UPTD Balai Benih Ikan BBI Kabupaten Tabanan nenten dados keanggen rauh mangkin. Dua ninga sapunika Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Mausang silih tunggil OPD penyumbang PAD kantun sideng wantu antuk manggih anceng tahunan saking hasil adolan benih ulami. Sekretaris Dinas Perikanan Tabanan IKD Artina Mausang sasih panesane ngelintang majanten akeh pisan mausana ring sektor perikanan darat. Puniki memargi sakaning pasokan toyo nampenen pikobat napi malih kantun nenten pengupaya mecikang irigasi saking PUPR sane ngawinang penglimbak toyaneng ngandeg. Sekadi sane memargi ring BBI unit Meliling, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan sane nenten dados keanggen sangkaning kantun wenten pengupaya mecikang kewentanan irigasi saking proyek PUPR. Sane ngawinan indukan sane kapretenin ring kolam inucap kapindah ke BBI unit Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebal sane akeh maduwe witnik toya. Sadurungyane kahanan sekadi puniki taler memargi ring unit BBI Petung Penebal sane danin pindah ke BBI Bolangan. Nanging ri tepengan mangkin sampun mewali ke genah sujati nyane. Ri sampun toyane mewali kalimbakang antos nyane ring Kabupaten Tabanan wenten 4 genah BBI. Inggian wenten ring unit Meliling, unit Bolangan, unit Petung mewah ring BBI unit Persiapan. Rauh mangkin tios ring unit BBI Meliling sane nenten dados kanggen sangkaning irigasi kantun Kabecikang. Sane mangkin sawetara kolam budidaya ring T3 unit BBI taler kantun side kaanggen miwah kawentenan sawetara kolam kapaksa kakeringin utawi nenten nganggen. Manik Bisnis Bali.